Yes, reka tukubwire abakinnyi ba Arsenal b'abastare, tukubwire imyaka yabo, tukubwire byinshi ushobora kwibaza kuri aba bakinnyi uko ari batatu. Dufite BUKAYO, SAKA, GABRIEL, MARTNEL ndetse na HARVETS. Reka duhere ku myaka bafite. BUKAYO SAKA afite imyaka 23, GABRIEL MARTNEL nawe afite imyaka 23, HARVETS ku myaka 25. Reka tujye ku burebure. BUKAYO SAKA afite 1.78 m, GABRIEL MARTNEL areshya na BUKAYO SAKA bose afite 1.78 m. HARVETS we ni Gasangoro asarabasumba hano i Kigali afite 1.93 m. Amafaranga bahembwa ku cyumweru, uyahembwa BUKAYO SAKA akaba ahembwa ibihumbi 195 by'amadolari ku cyumweru. GABRIEL MARTNEL ahembwa ibihumbi 180 ku cyumweru, ndetse HARVETS ahembwa ibihumbi 280 ku cyumweru. BUKAYO SAKA afite 65 kugeza ubu ngubu mu ikipe ya Arsenal. GABRIEL MARTNEL afite ibitego 45 ndetse HARVETS afite ibitego 22. Reka tujye ku bwene gihugu. BUKAYO SAKA n'Umwongereza, GABRIEL MARTNEL Munyabrazil, HARVETS n'Umudage. Reka tujye ku baba following kuri Instagram. BUKAYO SAKA afite aba followers miliyoni 6 n'abantu n'ibihumbi 600. GABRIEL MARTNEL ni miliyoni 3.5 za followers kuri Instagram. Hanyuma HARVETS ni miliyoni 6 za followers n'ibihumbi 400. Tujye ku rubuga rwa Facebook. BUKAYO SAKA ni miliyoni 2 bamukurikira kuri Facebook, miliyoni 2.600. Tujye kuri GABRIEL MARTNEL we na gare benshi cyane n'ibihumbi 362, ndetse uwo bita HARVETS kuri Facebook afite followers miliyoni 6 n'abantu 100. Reka tujye ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. BUKAYO SAKA akaba akurikirwa n'abantu miliyoni 1.200,000. Reka tujye kuri GABRIEL MARTNEL afite abantu 706 ku rubuga rwa X. Uwo bita HARVETS ni miliyoni 1.800,000. Reka tujye kuri TikTok irimo kurikoza mu ino minsi. BUKAYO SAKA afite miliyoni 2 ndetse n'abantu 400 bamukurikira kuri TikTok. Uwo bita GABRIEL MARTNEL afite abantu 804 bamukurikira kuri TikTok. Hanyuma HARVETS afite abantu bamukurikira kuri TikTok miliyoni 3.400,000. Ngaye nguko rero abasore banyu mukunda bo muri Arsenal ihagaze neza cyane mu ino minsi, nubwo minsi mike cyane byari byakomeje kubiyanga, ariko yongeye igarukamo neza, irimo iratsinda. Shout out ku bafana ba Arsenal mwese hirya no hino, ndakeka ari uko bihagaze. Watwandikira muri comment ukatubaza icyo wifuza kumenya kuri Arsenal, ku bakinnyi ba Arsenal, ku mutoza wa Arsenal, ubuzima bwa Arsenal muri rusange. Njye ni turatsinza wawe. Thank you.